inu the doctor bang crazy osomar phan papa thilap a phit non a doctor phan RSL FIR दर्ज होने के बाद डॉक्टर प्रवीण सोनी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। Breaking news on the very same story, we're given to understand that Dr. Praveen Soni has been arrested. जो कि मौत का दावा बड़ी खबर है। laso news non viral pik hangja India long la sila so a doctor men ko pilo konat lo so ghotna do komantu lo do ko son si how bang crazy osomar phan papa thilap lo so doctor ko pi join ne lo tanang than pora pen ningkan kwan phana so doctor jail long ke donang poke ko so section lo lahan logai pon ke ang ton dites tang than poke laso घटना के दो के MP पु इंडिया लोंग स्टेट दो MP माने फुल फॉर्म के मध्य प्रदेश लोंग चिनवारा पुइसी डिस्ट्रिक्ट दो हाला सो डिस्ट्रिक्ट लोंग इनुट गवर्नमेंट हॉस्पिटल लोंग कामी क्लेम a doctor amen Dr. Praveen Soni pu he is a child specialist pediatrician bupu child specialist pani pediatrician bupu okay lang specialist taka prek do odi swarlo phan ke lang phane gynecologist pu lapen skin ke lang doctor phan ke dermatologist pu di lapen surgeon pu la surgery kuri tum bhan lason ka prek specialist do umodi doctor hai son thala bangke child specialist pediatrician bupu la so doctor government civil hospital parasia puisi government civil hospital do chinwara pu district long madhya pradesh long hala daksila kame claim mate hala daksila sakuri claim enke kichini pon he also runs private clinic nolom ke maximum doctor to me thang private clinic ta chingpu pon mate di alang government no kam claim pon bom pura chingpu pon bom ti but lason ni tumi assam long mainon allow le he but hadak bang lason allow amasilang ka private clinic ta do amat kuson lo ante laano sumar ban pa thilot bate baba thilong lap pulute cold drift puisi cough syrup do laso cough syrup aso doctor usumar duman utina pu pai ban the aso medicine si prescribe dun cough syrup la cough dudul te cough syrup to undumati amat aso doctor bang la cold drip cough syrup pusi prescribe dun thanutin bhana to gundun la le pachuno pa bujuno jatno mepo sumar tum pujar hai amala son mala from last 1 month chiklo jona prang pen lo tham usumar gi thi number ongbom aro laso doctor me thanga ji chin do usumar gi thi do lo ne laso medicine ki tokpot pu alang di chini do sida la cold drip cough syrup amen remember okay cold drip cough syrup pu anutin phandala so cough syrup prescribe dun bom lo togun bom lo panam bom lo chu bom lo ma usumar laso ji thi ongbom मैं पीडियाट्रिशियन हूँ मुझे मालूम है इस दौरान में ऐसे कभी कोई केस हुआ नहीं ठीक है जब एडवाइजरी amat apit bangke ki thi ong thupik lo 11 jon an thilot lo within a month chiklo jon ang bong amat parents tum binil lo ka pre hospital long ponpo serious pick pilo athema la so cold drip cough syrup ke danger ko bi polo de kidney fail der ti tha so cough syrup pa junote athema so cold drip cough syrup ke danger pick it's a very harmful if we consume in larger amount mate quantity ong o gitum yong si ke cho ong o lo pro te kidney fail der ti kidney no dak ti tha ke la sono medicine si la sono cough syrup si o so mar tum han pa jun la so cold drip cough syrup pu tha sap sono than free pu de cold drip cough syrup ko pilo la pen ko ana percentage an lo ni tum jun nai mate ko an si jun me la halam nang than po ke la cold drip cough syrup ke la so cough syrup ke cough do है la hai phansi osomar hai chichiro somar dum phansi ki pp but 0.1 to 0.10% 1% and the length ni de 0.1 to remember 0.1 to 0.10% maximum an osomar tum han aso cold drip cough syrup piun athema cold drip cough syrup long ke diethylene glycol DEG puta bopu laso hormu do laso cough syrup long इनके लासो आहरमु के कि जुन ओंग चेट लो मते ओंग उलो पुलते मुनि तुम थिलोरती आरलिंग थितुम ता थिलोरती इनके 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकोल दो लासो कोल्ड ड्रिफ्ट पुआ कॉफ सिरप लो नानि तुम थानन 48.6% अन डाइथिलीन ग्लाइकोल दो लासो कॉफ सिरप आरलो बट उसुमार तुमहान के पाजुनी परसेंटेज के मैक्सिमम 0.10 अन वेट नंजी इनके 1% ता लेंगले बोथेरो बुदी नाली तुम 1% ता लेंगले पाजुन नंजी बट
Ladakh ke do bangke 48.6% an ang lituma thano ko son si muni tum thithe det po ke la jun lo kidney fail det po so po men so po phing thekte det ba phing e det jar po son si ki thi ke la son si 11 jon hon pathi lab aro la sumuni aprang bena chini tha la alang long ke bang so mar tum ki thi da dopik lo alang chini ke even Rajasthan long tala so cold drift po cough syrup pen ki thi a news ta do lo la pen ki thi da do lo tha already alang da chini alang long ke bang tum da ki thi tum do alang chini sita so munit ar je banglam bangjoglam ta la pen bang so mar si thi jile pa thi de pa thinang la son a thinking la son ke ma tha do kok joini si 11 jon an thi lot lo enke alang phanan non pinier ni 5th of October ni pinier ni RSL la hanta enke non dismiss alo thala hanta alang hospital alang government employee mati government doctor mati nona hala dak Mohan Yadav hada ka chief minister MP long alang dismiss alo so doctor hanta enke non police custody long sido enke alang against section logai pon dopik la ko an ningkan phano la sobuni jelong ke dorang po polote nang than pon li to man ang ton details sang than po under BNS 106 276 la pen 27 subsection A la high section C ke logai pon under this sections alang phan case ke register pon ente la high sections ko pipilo pote la pen punishment mate ko an ningkan phano jail dorang pon than free pon ali pon okay 106 BNS mane Bharatiya Nyaya Sanhita okay la so a section ke culpable homicide mane munit phan ke pathi a section no lage 106 BNS okay like so a jail mate a punishment di kwan loge phunang ji mate jail long ke donang ji pulote ningkan cap an jail long donang ta hai mate lifetime imprisonment mane a whole life hai jail long donang ber ta hai mate fine la 3 tang bong siduji but a case question ma lahan lang hai court pen decide po ko ansi ke chok che claim ma somuni po lang po ingera so teng si bp but non lang bang crazy so mar phon pat philot lang le tuma thano bang crazy so mar life end lo somuni an polote lifetime imprisonment se donang po anutin dala sening hang pola pen most probably lahanta lifetime si jail ke donang po sakuri lahai ta avelo dam lapo de lapen next 276 BNS la so under ningkani sian jail donang kok ta hai mate fine 5000 an pinang kok ta hai board lata hai inke 27 subsection A la so section ta logai pon 27 subsection A ke lage drug and cosmetic act pupu hai mane amuni tumjong si dawai chopen mate use pen thi lot lo mate pini je plang der lo kapre ki solong lok la son pro de la so section 27 A subsection A la so section si logai gai la so section pen amunit phanta RS pola ke jor a company phanta manufacturer la dawai se lam tum phanta penipo RS po la pen jorta jorlong le distribution ta distribute long le mane la distribution company pen distribution lo wang podi la dak pen sa ko kapre pre ga dim lo jor mati la si sales distribution manufacturing angtonta bon labati la so ke bon phansi la so section di 27 A BNS la so section ke logai pon ama non ben lab lo la cold drip syrup है दी cough syrup है India long ang ton dim long ta ben lab lo non dak Madhya Pradesh long hata ka government pen Mohan Yadav hata ka chief minister okay alang da order pilo amar la so cough syrup choche la so company a cough syrup Srisar pude company में है Srisar pu pharmaceuticals pu Tamil Nadu a company amar non la so company against ta case registered ero la pen non SIT form pen hala ta karjuphan mate main ke salam tumhan manufacturer la company tumhan danon ke ben phan mate ke nephan isalam amuni tumhala ke nephanon hadakta police damelo la pen Tamil Nadu long tela so adowai mate la so Srisar Pharmaceuticals company angton adowai kapre prek la tum adowai do big mati kapre different types of drug do big mati la hata angton ben lab lo sales ta ben lab lo manufacturing ta non bon check lo la pen distribution jorta long le jor mane selam ta long le jorta long le la pen angton ben lab lo mane di kunarna ben purte Kerala long ta ben elo la pen Tamil Nadu long mata ben elo Tamil Nadu company ma tha company ta la pen
राजस्थान उंटा बेन राजस्थान उंटा की थी बैंग डुपिगलो इनकेला मध्य प्रदेश में राजस्थान चिति बखेट में थी केला डाक्टर ला सो अदवाय जॉइने पेन की थी बैंग डुपिगलो इनके मध्य प्रदेश दाके 11 जन नंग थान नो नंग थान इनके लाहाय की थी बटाई सीबेट मते आर्नी सीबेट ले की थी गाली दे ला लास्ट 1 मानंग बोंग चिक्लु जनंग बोंग सिल आन की थी ये का प्रेक स्टे लोंग दरन की थी तुम दो ओलो पुसी पाधक तुम के थिलोट पो उसमार थिलोट पो कुपी पो ने थिलोट जात पान थिलोट फिरे इनिंग दुक पो जात पो लाहाय रिटार लेबले माने कोसन से की थी लाहाय लांगले जती मती बट आधक तुम मांगे पेरेंट्स तुम हॉस्पिटल पन सराक राख पो कोस्पी जॉइने मा कोसन जॉइने मा कुपी की चोपर मा पो लांग थु पो इनके चिनी देरलो लासो कोल्ड ड्रिफ्ट कप सिरप के चो जॉइने पो इनके सब फिर बांग पेरेंट्स तुम अपो पाइ तुम पारासिया पो पुलिस स्टेशन लो हाला दाक चिनवारा पो डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश हाला दाक एफआईआर लॉन्च लो इनके ला सब फिर एक्शन के अनुमति पुलिस तुम इनके नॉन स्ट्रिक्ट पिक लो हाला दाक एंटन बेन लाभ लो डॉक्टर ता नॉन डिसमिस लाभ लो इनके नॉन जेल लॉन्ग सिदो लाइफ टाइम जेल सी के दोनंग पो पुसे नुतिन ता डिमांड लॉक लपेन निहिन पेंदा पुजी ला सोनमुनि तुमके लाइफ टाइम से जेल दोनंग पो दी 11 जन फान बांक्रे सी सोमार पाथिलत आ लाइफ आ फ्यूचर आंटन बांटिंग क्लाक पा वेदेट लो पिरथे बांदी सोनमुनि फान के लोनांगनि इनुवेट बा पिनि बुसनते मिस्टेक बुसन का प्रेग्लाम आरो लासोमुनि के आरो चीनी लॉर मती अलांग चीनी लॉर अलांग लोंग के बांग बांग अलांग के प्रेस्क्राइब आ फिट मते अलांग मेडिसिन टॉकडोन एरा फिट आउ सोमाटुम की थिपा ने दोलो मते कंप्लेन की बांग दोलो सीधा ला सब फिट ता लासोमुनि पीपल ऑन तेला इन टॉन्टेडेट के मते स्टॉप ते अलांग सेमा थानिं जिमते दी ओ हाउसी सो मेडिसिन ओपनी प्रॉब्लम दो मानो ओला सो मेडिसिन दिम काप्रेक टॉकडोन रोनी मते काप्रेक सी पाजुन फान टॉकडोन नि प्रेस्क्राइब दुनी लासन पिनि मा थानिं जिबाते को पीपल अलांग सेमा थानिं जिमति तेलांग सोमार थी रे तलागे थांग खबर पिनि बोलगे मैं पाथि नंग बांग सोमार सी थिले पिलो ने क्या आता जाता है पुजा रे लासन से माथा रोमते एकदम नेग्लिजेंस लगे अबिसी थुप पिगलो ला सी लासन डॉक्टर फन के लाइफ टाइम जेल सी दोनंग पोपुसी निहिन पेन बुपन पोला पेन सरकार हिन पेन कुपी पिलो की पुपन मते रेस्पॉन्स की पिपन पुलते मोहन यादव हदा चीफ मिनिस्टर पुला की थीतांग लाहाय सोमारटुम गचे बॉय फैमिली मेंबर्स सुभान 4 लाख कॉम्पेंसेशन पिपन जी पुसीबु बट पिछय बोलाहाय तांका 4 लाख पिसिता दियो उसोजों से अविद्या लो बोलते मते सोमार जों से थिलो लो बोलते तांका के 4 लाख से पिछय पोकाली मा la pela so 4 lakhs pen ko pilo je plan poke non la madine 4 lakhs thang da li di kwan naning oi ji dian li tuma thana so poi ni vet ha dok tum ke cheng lang ke do cheng lang so mar di ar so pin so takang ton mix do gela son pa thil pilot pote ko an ni kang ni dugi nang li tuma tha tha di la son la si nang than phui lang ton de ke non ben lab lo so medicine company medicine ma si jorlong lab non india long antong si ben lab lo puli pudam da chok non ministry of health and family welfare in penta isi notification pak lang pon lo so medicine jorlong le punon ben pon lo ben check lo ben nang pon so medicine yaro company against the FIR registered lo mate company against the case PL okay company ta ben nang ji pusini puji la son ke kali athema lang are nang tum an all India long lahai dawai ki jori not just India long chali even foreign countries long tala so medicine jor pick ma company medicine ke ma thanon hada person muni thire pulute kuma phalo ki koi po India phan rang koi po di Indian company hino jar possible pola pen la an are medicine hormu ke lage sensitive hormu mati ko an percentage lahai दाइटलिन दा लाइ दोनांग जी मा को पीमा उसमार फन को अन मा पाजुन उन नहीं मा को 1% लदाक की पीदो नहीं मा लाहांग तो तुम लांग नहीं मती लान नेग्लिजेंस को सोन से क्लेम उन लाइ कंपनी तो माथा मुनिट फान लगे पापा थिला फान से तुम इंटेंशनली से क्लेम तेंग मती लगे एकदम चीनी लॉर से क्लेम तेंग नो कली मला से नन कंपनी फानता सस्पेंड लो अपन बॉन्ड चेक नंगी पुसी पुजी ने सोन कंपनी फान के दी लान मुनिट फान पा ठीक है एक्सेप्ट ने this is unacceptable kalima lapen lifetime si jail do nahi na so doctor fan pusini ta puji na litum ko pilo puke na litum comment long tora nang than pachini tha okay asi laso news viral lo se nang than pruilo bujilo puse ma thalo lapen pini buji se nang litum comment long tok tame lapen ni channel long na litum yong si akimi lang bol card bi content fan subscribe ik denon youtube long si lang bom bolte lapen na litum yong si facebook long lang bom bolte
Facebook page panda follow ikdano karbi content pudu follow lo subscribe lo bolte nang itum ke chengsi news mate beta rang loan po pirthelam na hoklam ang tonalam ta ni than pon odi international news puno national news puno state puno ang tonalam ta ni than pon o ang tum follow subscribe bote la hang ton beta nang loan po up to date ang dudun po ke chengsi ang ni video thek long po okay asi chetong thuna kardo